record kam bentuk chang e hin hin chun zar ni tang kan tin na ten cha chon tak cho mai zar long tang e mai zar kan zai tin da leader hroi tu thar kan sar kho la rising up the new leaders ti mi kha asilo reproduction leader ti mi kha kan chong la e mai zar kha dok nak bik sala tu zan he chu zai da silai si chun developing leadership skills la e hroi tu ta kan sinak nga ding zai tin dak than chau nak kan tu lai ti mi leadership skills hroi dan kan thiam nak ka zai tin dak kan than chau tar lai ti mi kha van achai ti sala tu zan he la adok nak big class ka cho azal lai ruk nak adok nak big class ka cho athar chon ti lowin reflection long si tlom pal te nazi pani chung ngai jong sa tia lo adok nak big ka cho nazi pakhat rong te minisom linga rong te kha kan chon chia mi chung khan atoi fian na kan tlom pal ki van zau than sa so ka salai ma long ka salai chang e ma cha kan quiz te long kharak tu pengulo assignment long kha pani tu ding kha van tu nan tu khan chon atlam tling vial ko chang la le tu zan chu azan thlai li nak se developing leadership skills this talents ti mi kan ngai mi jong he develop tu peng hau nam sila tak peng hau har tar peng hau ma long kan nan peng kho ding kha se a cheu ka chu pathian in talents ti mi a phum phuna kam pek cheu a cheu ka chu thong tha chim thiam nak a pek na pathian ni thong tha chim thiam nak lak song a ka pek ti bible charel bal lo sia chun bible charel lo thong tha ka chim tuk lo si chung khalak song ka nga che mi kan tin chau che mi lak song long kha kan thau kho than chu ban tuk chun leadership ti mi i hroi nak lai i lak song a kam pek mi jong he kam han hau ma kho chun kan tim tu peng kam ma lai kam tim tu nak le than chau tar kha kan hau kha zai tin da pathian ni a kam pek mi hroi thiam nak he zai tin da kan than chau tar lai ti kha tu zan azan thlai li nak ai hen kan chon ding ha ding mi che se ti sia chun ka hen kam van zau sia chun leadership skills ti la competencies ti hai khat ko hroi dan thiam nak leadership skills or competencies can be developed in numbers of ways including formal training developmental activities and self-help activities at the am he dok mo dai de lo ta khan ka ti khan ngan dok mai khat ko ma mati ka chun bai he ma ishroi thiam nak leadership skills asilo leadership competencies ti mi he than chau tar ran hi aphun cha watam pilai na te khan scholar tam deu ni chun chatial thiam mi la leadership lai atial mi cha ok tam pi ni an than dan cho than thum he an khat pa di chu cha chun than thum he kan la ko ya big into zan kan zur mi he cho vai lo carry yukal ya cha ok kha leadership of organizational leadership ti mi kha ma ka chung kan lak mi se scholar views tampi kan la lo tu zan za pakhat te long kha kan lak mi se ma ka chung kan scholar views adang pol kan rel zong akhan leadership development he phun thum than thum hin abik in buak lak deu chun than thum in than kho se pakhat na ka chun zai da si ti formal training ti mi cho leadership development cha har ding mi guiding tin tran ta te training cha kan thai ban to tin tran ti nak salamo tin tran la seminar ta te la university kapol kai mi vialte course te in kai mi kama ka formal ti se formal training ti mi cho mati course te in la tin tran ten tha ten kai mi chom mi po kha ma ka formal training se number pakhat na ka pani na ka chon developmental activities ti mi cho atu cha chon tin tran chon I kai si lo in let to bak in tu mi kha developmental activities chol chak nak I tu mi kha se chol chak nak I tu mi kan ti ka amana bia let to bak in kam wa tu mi por khamo
Abanabia tu kan camping kan kri fa bung camping kan ngai la kan hai tin ha e tu tan camping kan ngai e kan camping vial te tlang ang kan tak tu a kan roi tu he any pa la Jonathan Parson ha second ti chun makha camping chung vial te kha namma pan hi ni na kan roi cha kha makha activities cho se chol chak nak ba kan leadership kan an tu khaban tu pol khamo asilo company in kan chim sia chung company ya thu lo wan than kan chim sia chun acheu khat company pol kha manager pol an rang kai tik akhan hundang akhan vailau trawon atharam pek na kha maka kin nang sa jung athar company branch athar mi nang na warhuila ka khan na rang kan kai tar tikhen amba pek na i tikhen latoi bak khan ta khan tu atar mi kha maka developmental activities cho se lapathum na achun self help activities se self help activities cho ma te in zai tin da leadership ka than chautar khona kaima la kaima ten zai da ka tu la ti mi bol kha tu kha chol chak na ka se ma te chol chak na ka chun amana bia study ma te in charel ding hai ti video zau zu chup zau website in chon hai ti la phun in leadership kong kha khat lai ma te dong kan training apya kha ma ka self help ase ma te training apya kha ba pi to a big in self discipline ti mi si kan ngai ding han azuam ti mi roi tu ti mi cho thiam nak long za lo zia za nun zia za lai dong kha a pi tuk cha khan a big in nun zia za I rem ding le nun zia za lai than chau tar ding khan chon atu kan chimi self help activities ti mi ka ba pi tuk mi kha se la kha phun thum kha atam dau ni chon scholar tam dau ni chon kha phun thum khan am hu mi kha an than mi kha se la class kam bang kalpa khan van I chai ri kau na solo pakhat chiao ni zaitin da leadership skills he developed kan tu kholai kan than chautar kholai ti mi kha tu nga ding mi da te ke narua naka pakhat chiao kan ru naka ke chuma chu tu leadership skills he athang chaula ti ka ru ti mi ke pakhat chiao za fa nang kan chim khong ha mo roi tu tha kan sinak nga dinga zai khida kan tu roi tu tha kan sinak kha than chaula ti mi kha than chau nak kan tila chu foi nak chun abana bia tu zan he asta para ko athuna bia asta pa ni hen biak in hi khrifa bu kum nga chung kan roi ding se sala kum khat nak kan roi nak chung kum hi nak kan roi mi cha tha de ko la chamo manung sinang kan hai tu ka chun asilo avazor na ma thai la kum khat nak kan kum hi nak kan roi dan azor de kan chun ava poi hai la azor de nak nga lo ding a khrifa bu kum nga roi ding na sia chun kum khat na roi dan a that chin nak nga ding a zai pol ke da tu a thala ti ke a foi nak chun khaban tuk te ki sa ko cho zai ting kan tu ada kan ni roi nak he kan that tar kho chin la ti mi kha Kaya ma pakhating chim sala wo elo uk nak lai shui tu si chen mi phuna do mi si pakhat nak mi phuna do mi si haw mi phuna do tika mi chunga do nak lai mi chen khri pha pachian lai he ai pi tlai mi ase chun pachian do tak hal tak mi kha si haw wa tika kai ni community lo chen ka chim kan bi sun hala kan na lom tok se dot nak kan roi nak athan chau taram che hi kan thinlung I dot nak la zoom nak kan ngai mi te kha ba pi tha to kan na lom Ema kaman chimla elo apakan laga pathian tiza to apanina mi kheda ngelo atha to kan na lom to khung san mi thai dan nak ngai lo ti kha ba pi ngai chamo menung cha kan chim pen kan hu le long kan chim cha ka bias ti mi kan na poi cha min ti ma kha kan thinlung te kan na poi cha mi thai dan nak te kha theu to ni mi phai miat na lai an ti mi khemo
ประคัดเดาคำมิไม้ถาแปกเดาให้ที่ไทยดันหนักไงที่ปอลค่ะเอาแถวตอนคาปอลนี่คันกันนะรวยนะค่ะอดอนข้างไงท่านเช่าหนักเดียวแต่ค่ะอดอนข้างไปไงอาถาตกซึ่งแซมกันลอม Vậy là dòng cái mà phun đằng đều vẫn chim về nhưng là mà อ่า căn mạ là căn mạ căn xì nạc cái ngặt thiêm cái bị tục có thể เซ và khát nạc thế ta xuân nạc căn xì ninh khá ta xuân nạc dây bần tục căn thôn nạc căn đạp thôm nạc hay thì bần tục bộ cái căn ngặt lâu ạ chân อืม ของแปลงมีนากันเรียจะมาขัดดับขอตกสักดับทอมหนักแล้วกันทนนะให้ที่บรรทุกแต่สวยทายเทียมเมนูเลยคือเจ้าลังมังอ่ะขึ้นโม เซอาถาตกซึ่งแซมกันลอมเอนิปาถาตกมะละมะถาเต็นกันดารนะกันถาทอนหนักแล้วกันชัมบ้าวหนักคาถาเต็นอไทยเทียมข้าบปีตกซึ่งแซมกันลอม อาจารย์เปขออาหาร อื จึ ม งสิกันในอาหาร อืม จึงเจกันตัวที่มีหกันในไทยกันปัลนะอุมาจึงกันปัลมีจุนาคินอีเรมีติงคันสัตอีหลายเฟไฟดิคินดวนชัวมาดิง เซอาถาตกกันลอมคลิงเต็นในวันชิมดีเต้คลิงตะตักกันลอมตกซึ่งแซมไว้เราเซอาถาตกเอสตราปานี่ป่วนตำไงวันชิมเมอาถาตกซึ่งแซมกันตามคลิกปัลหนักฝั่งนั้นจอนเทียมอาหาว อาจารย์จมโมอดังวังวันชิมริโอเอสตราปานี่ตำตกชิมและชิมออกนั้นไทยที่เรารับ ดูท้าสิคะ ได้ตินะ zul tu tha asidal lo meaning king far tu tha se khau lo เซ chun chon du na lung thing le rem du na lung thing nei mi se ha อาถาตกป่วนมีไงเซซุลตุทาสิขับปีตุกมิเซฟรวยตุทาปอเคซุลตุทาอันเสมสาวิลจโมจอสัวเตนาคาเลปเตนะเอไลจาซงคาเอลิซาซงคาเอไลจาซุลตุทาตักรักเสซุลตุทาปอจะฟรวยตุทาตักอันนัช่วยจนจอนดูนักทินลงติมีซงคาทาตกสันกันละลอมกันลอมตกอัสตราปาชิมีซงคาอับปีตุกมีปะคัจสีการมาเตอีสีการเงจามเปียกขอ leadership กันนะใจตัวมีจุดเตอัสตราปาชิมิคาจามเปียกขอที่มีค่ะ leadership ช่วยตัวประคันนี้เห็นจานอเปียกขอมาปีดาวอจีชินที่มันแค่เบลนะครับจะ availability ที่มีจุดจานอเปียกขอที่มีสิ ability ที่มันจะอจีชินไงตรงอีจานเปียกเขาเรามีจุดใจเดอพูอันตีคัดไหลจนจานอเปียกเขาตุกคนหาแต่อจีชินไงเวลาจุดใจเดพูอันตีใจเห็นได้ปีดาวที่อันนี้เราต้องมีสิทางไงอาถามีลองแต่นั้นมันชั่วปีลอมตัว เราเรียนนู่นแหละทองปีนู่ทองนู่นนั่นต่างรีdi la chimma vela rolian nu chuka dam pa lo angai long ka rak mai la ti kha ซะ na chanan bun chim di chiu mi te akhan ve na ten shroi tu ve a kin chun lung saw haw ngai ki ti เสอาถาตก lung saw ki tai mak ka ti la chati lung saw tai ma เส ma te chu sa วันชิมปาลีจังเขาแล้วไป วันทาตกโมเสสนี่กุมสอม ปา ดี ละมาอีเตขอนักเงินเต้นองคันในอาหารสตี ทองนูวันชิมฐานตาตัวไหนค่ะ sorry มาละมาอีเตขอนักเงินเต้นองคันในจะหา เสอาถาตกซึ่งฉันถาตกกันนะล้อม กันลายมีอ่ะจนใจเราฮะฟอยอ่ะจนใจเรารั่วดักคันฮะกันดูอันดูเจียวแล้วรั่วดักกันฟอยวินารั่วดักไปเปียเชียนรั่วดักหันลังมาเคิน
atharua ka te kan fun tam kho dak ha ding achan any pa ni issue tha tak mi rak chua pi se kam baw ngai ton mi mo lai mi lak achun roi mi na sin en roi ro na khal khe kam pang ton lo chu se maka how bak ni se mem kan stika kiden pon teacher jo akhena ro na lo tika khong song ne matikin kan le an tika khin atha ko kan kina tin kan thin lung te akhe rak tang chu ta se ma zom kha se atu nam van chim chom chun roi tu ni am ban ti tik atha kau ti mi mai ka kan ti kan thin lung rak tang e an huwa roi tu lo ka mi sin lo ka kong chai ka cha tha hoi lo la ti man tu te som ka pon din ngai hao roi mi si mi long ni khan atha lo ti ro mi cha achan te khan chimin ma kha cho atha lo ti meeting te khan chim ko yen aliang be pong den na khan va chim ti lem lo khan te ka ngai in alen kai na khan va chim ti lem lo en te a cheu ka chak a kan roi tu pol an kong lam ke chim nak mun ma chung kan chim ngam lo chim lo nak mun ma valeng kai nak lo vai tu khin chim kam fuam to ke ma pol dong kha chon ding te kha ban tam pi nam van chua pi nam van chim mi chung kan ka van ruat e ka nam van chim cheu nan chim mi chung kan kam van chon cheu chang e zai tin da kan roi dan than chau dau nga ti mi khan nan chim mi vial te kha abe pi mi long te se e ma kha pi na khan atu cha i kam hu mi te cha avan te lanan chim chia mi dong kha tam pi van lai kan rel chap mi dong kha van lai e cha ok chung i kha tam par kam van rel chap na la atu kan chim ban to khan leadership skills te mi roi nak lai ithiam nak lai kha dai tin da kan than chau tar lai ti chum phun thum la phun kha cho formal training ti se tin tan tha ten chom mi pan hi nak cha kan chim developmental activities se chol chak nak pathum na self help ma pum pak in chol chak nak ti kham phun thum min kan than e apakhat nak sam ni formal training he kan zau sia chon most formal training occurs during the time period usually conducted away from manager immediate work site by training professional this formal training kan ti mi he cho abik in chung course tha ten mi chon ding course ke ma chu kan chong la ti mi ma tin tan sa salai yat tu tin tan yat si tin tan leadership management tin tan leadership tin tan asilo apun workshop la tin tan viar te ka ifani khapol kha formal training ti se formal ti mi le informal ti mi cho dai da se nan lai dang thiam ko lo mo nan lai dan thiam ko lai e abena biang kan chim sia chon formal ti sia chon cha kan chon na chon sia pa lai sia pa ni notice board chonga asilo white board chonga projector chonga tha ten atiala la kan chim la kha atu kan chim ban to ke tha ten kai mani not ka lak la kan chim na khapol ka formal teaching ti formal learning ti mi che khapol vialte ball pen ha cha ok ha whiteboard ha silo blackboard ha tha ten kan chom mi khama kha formal school teacher se ma course kan ngai chon mi kan ngai curriculum kan ngai syllabus kan ngai kavial te kha formal training se this is informal training silo informal teaching se chon jai khida sila ti se chon informal se chon cha ok lo khedan lo whiteboard lo khapol ki informal se mo aidan nak te kan hai chim biana abana bia jisu ni azul tu cho kum thum chungbak kum thum la cheu chungbak tin tran pek na achom pek na e bible siang azul tu cho bible siang kum thum chungbak angkai ko na te en whiteboard lo ma kho chon cha ok lo cha phung lo na ten ta khan tin tran na pek na degree pek na ti mi cho the great commission valai pum pi vakal lo kazul tu vasal naw ti me khama kha commission pek degree pek cha ko cho tak cho mo makha kam mu kho mi se zaitin da achim na tek chun whiteboard cho lo na ten kwalan tlom pa fachang am hu sila fachang in chim na wa am hu sila wan chim na azuang mi ki wa ki zau na rian an tuan lo ye fachang roll book long a roll an chia lo na tem van chong ko mi vai pa pathian ni khan achom na hei ti khan mo te king kwalan tlom pa
khin an tam chi in sa sa lei le lawa tu mi in sa sa khai chi tu na an sa sa phun in ta khan achim na chom piak na e khavial te ka zai da citizen informal teaching ti mi si informal the formal the informal ka kavan dan kavan thaidan bia ka se e khaban to khan informal long khatam pila formal long khatam pila leadership ti mi jon nak achun na tem formal papau kha chuma course tha ten mi papau ko formal se informal atu kan chimmi papau kha cho developmental activities khan aitel di la informal kha cho cha okha khedan ha chom mi si lo tik akhan developmental activities chung khan kan the di la khat khan se the developmental activities are usually embodied in operational job assignment or conducted in conjunction with those assignment. Developmental activities ka te chol chak nak te he cho rian effort assignment apek khaban tok te khan a umme te atunai abana bia kan chimban to khammo khrifa bu chol chak nak ngai la ye chol chak na khan ani hi roi tu committee au katha an salati mi kam van thim mi pol na kha camping committee au katha an sala ani rol chong la i roi tu sala ani hitlang ta tu sala hai ti pol pulpit la i roi tu sala hai ti pol ka khavial te kha activities se cha an chon sala training in chon sala course in chon sala na ten chol chak nak long ten tu adi la vai di kha se khavial te kha developmental activities achun aitela developmental activities can take many forms including coaching by the boss outside consult mentoring by someone at higher level organization and special assignment that provide new challenges and opportunity to learn relevant skills developmental activities kan timi chun coaching timi kan thai ma coach timi chun ni pia tinasimo ta theni ni a kam pia silo senior do ni a kam pia mi vial te jong ke developmental activities se isway nak isway dana asilaw rian tuan nak ta chun na tu ala tia mentor ang kan tua hi thil hi zai tin da ka tu athan na ti pakhat khan ni mentor ang kan tua mentor ti mi chani ya kan pia khavial te kha aitel di abana bia moses an na kan zau si chun moses kha israel ma pi roi te ka khan abatuk te khan anopi apa apuni khan jethro ni khan mo jethro ni khan mi hi na uk te ka na batuk nang ma long te na uk di na batuk e ma cha khan pasha en som nga en zakat en thongkhat en ta khan mi khan na than di la la khavial te khan pasha uk tu som nga uk tu zakat uk tu zanga uk tu thongkhat uk tu ti khan na than di na la ye ta khan na roi na la ti mi achit mi vial te khavial te ka mentoring ti mi se mentor ti mi cho ruak nak pek in ni pia di ni lam pek khapol ka mentoring se khavial te ka mentoring aitele khavial te ka formal training salo developmental activities achung aitel di apathum nak cho self help activities kan ti tu nai pumpak personal activities ti long kan au kho se pumpak chol chak nak in than chautar ti mi khan se personal activities are carried out by individuals on their own initiative example include reading books viewing videos listening audio tapes and using interactive computer program for skill building kapol ka si ma pumpak than chau nak ti chun company lai organization lai kam in kap in zau in hoi in kan chim sia chun amana bia thai du mi ma I chon mi la thai du mi kha chauk tam pi rel video te na zau asilo ot vai lo ke mi bian chim mi te na ka van ngai computer program te na ka chon khat te khan leadership skills ka than chau tar kho se ma ten ma kha cho company lai organization lai I than chau dan kha se tharau lai la biak nak lai kan chim sia chun atu nai zonga tampi ni nan chim chang mi kha thong nu ni
ma'lama ukho dong khabapi ngai ti salamo khaban tok ma'lama ukho nak ding e self control abapi tok mi mo self control tu kho nak ding azai tinda self training khazai tinda ka tu la ti pol khamaka personal activities khan idel di la e acheu khacho roi tu sana ten jingka tho kan chailo khaban tok dong kha self control ti mi ma'lama ukho nak ti mi khan tuan dau in ke i hau tuan dau in ka tho hau ti mi thai nak ni batak ten kan tu kho mi kha khaban tok te dong kha self activities asilawa personal activities khan idel di la e abapi ngai ma kho chun any pa ni achimi ma sining tha ten athai ti mi pol dong kha abapi tok that ma pol dong kha self activities akan idel di e zai heda kat ata chet zai heda ane chet se zai heda kabau zai heda kathon nak city khatha ten amhu thiam malama relationship ti mi him fun ni chamo inter relationship ti sia chun pakhat la interpersonal relationship ti sia chun manung pakhat la pakhat kar lak i pe lai nak ti khe interpersonal relationship ti se naten intra silonte intra intra si chum malama pe lai nak ti se malama pe lai nak dong khab pi tok malama pe lai nak ti bi chum ma sining ka tha ten thai kha ma kha sa ko i mo acheu ka chum me dang ha pe lai nak kan thai interpersonal relationship ti mi la mi pe lai nak kha kan thiam kan thai na te khan kho zai da kam bau ti sia chun intra relationship ti mi kan kam bau intra ti sia chun ma lama ipe lai nak ti se ma lama ipe lai thiam lo kan chun zai ti man than chau nak lam kho lo la atang hingkam the effectiveness of training program developmental experience several activities depends in part on organization conditions that facilitate the learning of leadership skills and the application of this learning atu kan chimi phunthum ichu kan textbook pi ka organizational leadership siti kan abik in kan so peng mi ka chu tharau leila adang na khan company lai organization lai i shwedan ka ava so peng ti kan cha he chmo acha he chu na te kan let application lai ka chu khozai lai po kan application ka chu kan la ko na te kan kam ban zau sia chun ka hen atu nai phunthum kan chimi formal training programs la developmental programs la personal activities ka phunthum kha umi ka phunthum kha mual angai mo ngai lo ti mi khe zai chunga da ai khat ti sia chun organization chu nga tam pi ai khat e te organization ni khan tam pi kha development like u sa pek sia chum mual angai ma pi na chun kan chom mi leadership training level program kan chom mi vial te kha organization an let to income han kho sia chun let to im han na khan chun mual angai e te lama cha chun leadership skills development ti mi dong he organization chunga tam pi ai khat ti acheu khat company acheu khat organization chu leadership ha pe lai zai man chon na lo mi company dong zai pi pa zai man cha salo zai pi pa ke chon na lo mi company le organization dong comment na ten acheu khat company le acheu khat organization pol chu ruai tu tha si nak dinga chon ding tam pi athau ku pi mi organization le leader organization le company pol dong kha atam pi kho kha si company chung khan tam pi ai khat ve ti kha se facilitating conditions include things such as support for skill development from bosses and co-worker reward system that encourage skills development and cultural values that support continuous learning athami company athami asilo organization toi tu thasi nak dinga develop tu anak dinga tampi abom chan tu company na cho zai pol dan tu si chun ta theku tan ni khan phaisa songkhan na miyo lo khan amana bia program chon ding training guiding tin tang guiding a chun ta theni khan company phaisa kha na miyo lo te en mo ui lo te en amhan tar ya kai tar khaban tok support jong kha tampi ma kho chun an thiam nak chung khan reward ti mi lak song pek nak song kha tu ai ti pol le
hai le an chon kho pek nak ding zong khan tampi support pek man to company pol kha cho than chau nak kha tampi e ti kha avan lang par nak se company pakhat la pakhat ai lo leadership development of leadership skills ti mi cha company chung la organization chung khan tampi ai ngat ti kha kam van chim du mi kha se la atu nai phun thum chon nak phun thum sorry leadership skills leadership competency than chautar nak phun thum chung khan apakhat nak chu zai da si ti sia chon training programs kha formal training kha si ma khat kam van zau ta na ate sai da kam van zau na lai ate sai da kam van zau si chon most leadership training programs designed to increase genetic skills and behavior relevant for managerial effectiveness and advancement leadership training ti mi la leadership programs pakhat khat tin tan leadership tin tan pakhat khat sia chun atam deu chu khaban tuk tin tan kha chu hroi tu sami aziaza behavior aziaza la athiam na ke zaitin da athan chaula zaitin da develop an tu khola ti mi ke course kha an tu peng ti kha se acheu kha chu leadership training anti leadership training programs anti acheu kha chu tam deu chu vai lo he theory deu ke chim sa ton theory mo theory ti chun zaitin da kan tu a kan than chau zaitin da ti mi theory lai khatam pi chon deu ke se na te khan acheu kha chu man tuk training si bu bak hen experience amma ku ta ni an rak ton I amma ku ta ni an tu mi thil khatam pi an chim kha phun ni in omi training program zong kan phun ni kan la te phun khat khat theory deu se phun khat khat cho experience jong kan chim se nai kan leadership tin tran leadership training pakhat te aluan che mi zal te kan ka va kai ve ani cho 4 hours tin tran lo sana ji pli chung kai mi tin tran lo se course speaker cha salo la akan chimi atha ngai leaders ti ni ma abik into migrant te mi vai lo he kamma bantuk mo migrant kolram in Norway pe mi kolram in US pe mi haiti pol vial te ke migrant chakan sanhala hi migrant family pol zaitin da kan roi la zaitin da UN ha EU ha uyopa tamaka ha zaitin da parliament ha sa zaitin da kanape lai khola zaitin da akhun hi human right nga ding vial te kamma zong ni zaitin da kan nga kho velai te mi iswai na migrant pol roi na kong happy like in training khakang kai mi khase ani akan chimtu kha cho Pakistan nu se ani ni khan chon ama experience bak and daw seo akan chim Pakistan ram chun ne kan ni cho thana chung kamma kang ha chhe le chun nu hi siang an man akan kaitar lote siang kai nak non han kan pe lo I ma kha siang ka kai kho nak khading kan he chatya copy kai zoom copy deu na ka vakal kote lai deu kha chuang kai tar na ten copy lai deu khan chum vakai kho jong kha se ve copy lai na ka vakal a thi den kan ka chung khar thai lo a thi den copy lai ka vakai hei ti pol la ai zoom na khar sa tuk in hi migrant poli a ji kai sa migrant poli kang kong lam he lot do ni an kan thai pia kho na ha chauza ni a kan thai pia kho na ha ding cha vur lak baka lot do jong ha ya nazi pak pali chung na he kadir ye chatap satan he thing kai lai la kadil tong su pu pol ka tu ti mi experience akan chim chuma la theory dong kan chim chi avan thai ka chim du na zai da city mi chum khapol velte ka leadership training programs akan itel ti kha ka van chim du na se acheu khat programs pol kha cho atwei chung experience bak in chim mi jong kha umi atam deu kha cha theory in chom mi jong kha tam pi ti kha van chim ka do the training is usually designed more for lower middle level manager than top executive. There is usually more emphasis on skills needed by manager in their current position than skills needed to prepare promotion for higher. Here, leadership programs they can abik German to program he cho hroi tu ajin chat tak mi cha si lo ken abik in jon manager pol la areng kai hading mi pol cha ken tu ton si an chon hading kha chom piak do ton se ti kha se type of leadership training programs the leadership training program kan ti ken zai ban tu pol da ti ka kam van zau than ri na lai types
apumpun kom lai number 1 achun leadership training can take many forms short training kan ti kan leadership training program kan ti ka hin apumpun kom lai acheu ka cho atu nai ka chimatuk kan ni cho nazi pli chunglong kan kai ka ti khamo nazi pli chunglong kai mi zongom lai ma kho so nazi pani chunglong to mi workshop bantuk dong ki lai workshop la training asila workshop la seminar ai dan nak zai da se nan chim ko na mo any pa nang ma van chim ta to seminar la workshop ai dong nak workshop chu practical pa ruan ha ba te kan lom se workshop chu practical de ko emphasize to nani nan roi dan zai tin da sivan chim tu ai ti mo atoi chung kan chim in pakhat kan rak ton mi kan tu ning chang pakhat lai kan dila I chim I ta chung kan tu la ta chun si cha mai le zai tin kan tu da that da la ti mi chim kha ma kha workshop de cha si practice khatam pi la seminar la training seminar pol vai pol tu ke cho theory atam practice nak en theory tam ka ke cho chon mi course te kan atim in ta kan pek se mo la seminar la ma kha workshop ai dan nak cho se workshop te na kha workshop phun jong seminar phun jong ma kho chun short time jong long time jong ma kho chun acheu kha cho course bak in curriculum bak akum bak in chom mi jong ka I khavial te kha leadership training programs chung khan ai tel di ti kha se ma kha formal chung mo la ka hin kam van re chi chun Many consulting companies conduct short-time leadership workshops that are open to manager from different organizations. Pakhat na kan workshop kong van chim tu na any pa chim chang mi ka se atoi chung pakhat kan chim mi mati kan tu cha ma thil chok zaitin da kan ong min da la te mi workshop pani na chun other consulting company design leadership training programs tailor or the needs of particular organization. Most university offer management development programs MBA course that can be attended part-time basis. Many organizations compensate employees for the cost of attending outside the workshop and courses. Acheu kat leadership program po sa university baka vakai ke si acheu kat organization la acheu kat company po cho ani cho mi achon har hi kang company atuan nak tong kum nga atuan chang leadership course si vakai de ko sa MBA na wala ko sa ti in vachon tar vakai tar khati ang kai tar tik akhan tin ran che chong la kha school fee vial te jong kha company organization ni pek im vakai tar ti mi jong kho me ti le chimdu na cha formal training ti mi kai bak I chom mi vialte kha zai tin da ai dan zai ban tu phun kha da an city kha kam van chim mi si workshop jong kha aitel training program aitel seminar aitel ma chun university MBA course business course bak wa chon mi jong kha aitel kha ban tu pol jong kha mo ma kho chun acheu khat company pol chu university tat tekim Bachia lo kente company organization tang bak aken university ai ngai mi zong anu mi amma an university bakhan an rian tuan tu ang company wan trampol dong kha course an chon tar na amana bia Motorola ti mi company angam mi P2U ta hei ti pol khaban tu company ngan pol ke cho amma te bak an siang in university ti ang kha an ngai khau ti kha se A number of training programs are based on application of particular leadership theory. Design of leadership. Atu khacha tribe si pakhat nakan simi khacha tribe ti cha aphum phun zai bantuk phun dan ti mi khamo. Tribe khachun abai hat foi mi cha tribe khachun workshop pungsan jong mi seminar pungsan jong mi akum in raw I chom mi jong mi short time ni thum te wa chom mi jong mi khavial te kha adang cheu kha ti mi kha tribe khan zai bantuk phun dan ti kan kam hu kho mi se lapan hi na ka chun design ti mi design zai bantuk design ti cha media ti hai khat ko ka han chun media zai bantuk design ke da an chom ti kha si Effectiveness of formal training program depends greatly on how well they are designed.
training programs leadership training program vial te an tu mi he zai ban tu khedam hual angai lo ti kha zo zai chung ada ai hat ti sia chun meja chung ai hat design chung ai hat they design the design of training should take in account learning theory, specific learning objective characteristic, trainees and practical considerations such as constraint and cost in relation to benefits. Design kan titika chun zai pol da itel di ti sia chun learning objective ti mi hi kan chona zai da kan ti mi si zai pol da kan thiam la ti mi characteristic ti mi characteristic ti sia chun zai bantuk da silai ti sia chun amana bia syllabus kan soi piak nai mo syllabus ka kam ban zau ta man la chakhat ten kam ban ra than lai chakhat ten mi nam hu kho kolomo course objective ka tim hi atu nai ka chimi bantuk ka se vai lo khi atu kan chimi ka zai bantuk formal training ti mi formal training programs e zai tin dam hual angai mangai lo ti mi he atam pi chu design chunga ai het kan ti course chunga ai het kan ti major chunga ai het kan ti atu zai pol khada design kan ti ka zai pol khada aso ti si chun abik chu hi objective hi aso e te objective ti si chun amna be leadership kan chon la objective ka tial mi chu zai da si ka ti si chun hi leadership kan chon si chun achong mi pakhat chiu ni hen understand the meaning of organizational leadership and effective type of leadership styles hi course leadership course achong mi bial ten hen zai bantuk iswaidan dam hual angai e iswaidan aphun kha kan chon kholai e ti se amana be charismatic leadership transformational leadership servant leadership people aphun walai chung shwainak democratic leadership dictatorship leadership ti mi pol walai chung i shwainak aphun mi kong ka kan thai khola ti mi khabantuk objective ngai mi pol mo ma kho chon no qualification and principle of leadership shwai tu sami ni chun zai bantuk qualification da ngai lai ti mi bible line kan zau sia chun amana bia zuari mi salai lo no pi pakhat long ngai mi salai e ma lama ai uk khau mi salai chung khar tha ten uk khau mi salai ti mi pol mo kong chai mi vai khe khapol vialte kha qualification si khaban tu ki athai di la ti pol kha lining objective ti kha kachim du nak se khaban tu leadership training long khaman tu objective ki atha lo objective tha ten curriculum tha ten John ok tha ten khan chuma kha effective ti mi wal angai mi program training program to see ti khan chim kho se de la kam van share than la kan screen ka tu nai kha kam van chia tam kha van lak than lai chakhat ten ma kho chum pathum na chon leadership training is more likely to be successful if it is designed and conducted in a way that is consistent with findings in research on learning process and training techniques training program pol he ong min lo ti chu zai tin da kan hai ta kho na ong min lo amana bia phaisa tampi di in tu tana Asia Peace Migrant ne nai ka kai mi khamo leadership tin tan kan to bia Asia Peace Migrant vailo apoi si organization pi ni mo khatin tan leadership training tin tan ka ngai tia akan som ya kan tu pia ke andi mi cho ti rol vialte akan rin di lan sayai akan rin ma kho chun ta kan saya tin tan saya te angko semana am vai mat ti kan achan am pek phaisa andi khaban tuk tin tan an tu ti kan ti si chung khat tin tan kha ong min lo ti cho zai tin da kan ta kho lai ti ka se van chim to tin tan pakhat seminar training pakhat khat leadership training pakhat khat hi training kan to mi he cha ong min lo ti cho zai khin da abik in kan ta phung zai da sin ha zai tin da kan ta kho na zai tin khin si ke da tu tan kan seminar tu tan kan training cha ong min to kan ti kho na eni pa asta pa ubor van chim cheu to ko kha
cái mà lòng cái chimเป็นคันจะอาจารย์จานแต่คันกาคัดการกันฮัลปะนั่นล่ะเจ้า อัจฉุงะอุมีอาจอนตุโปค่ะอันจอนมีค่ะอันนี้หนุ่มปีหมออันนี้เทมนาอุหมอที่มีค่ะกันเจ้าหลายแล้วเอามีเราจะไทยก็ล่ะอัฐาตุกกันลอมตุกเสอัสตราปากันลอมตุกชับออกมันตีนหาไม่มอนะชิมีวันตามที่ไงวันทางไงเอนี่ป้าจะชับออกไทยก็ล่ะกระซุ่มก็เอนี่ป้าชับออกยังไงมาzai tin tho tin lo chu kan to cho ma le wa chana amu cha har ngai le mo ma bel te cha mi pi chunga khan an ngai du phun na se mo ti mi cha kan mi pi chung an chol chang neng emotion zai tuk tha an du ti mi pol ma be hal na tha mo ti ban tuk pol khin mo kan le nak an lung tho lo khin thai ko sa cha lo cha an tuan ti lo saเสอัฐาตุกกันลอมอัสตราปานี่อันนั้นนุนพี่หมออันนุนนักบัตักเต็นไฮเลยอัมหังหมอที่มีคันกำวะเจ้าเตียลคันอองมินที่จะชิมขอสเตลไลตีเอนี่ปานี่วันชิมทำเวมีจูอันนุนนักฮัรบักมีไลฟ์เควสชั่นกันติลาจุเตอันลงลุดบักมีเบฮัลนักตะเตนหาวันเจ้าอิงคันเฮจะอัมมาอันรักดุพุนอันฮัรบักมีสติมีกันไทยขอกันจนอองมินกันติไลตีค่ะเสนำวันชิมมีข่าววันทิ้งไงกันนะลอมตกครั้งฉันเอนี่ป้าชิมมีต้องขโมยแบบปีไงมีสิอาจารย์จนเทรนนิ่งกันตัวมีเค organization แหกกันหามีกันรักหามีหาไอsign เรามี training กันตัวจนอองมินเราจะโมกันหาบักมีกัน organization มันอาเบียครีฟ้าบูกันตัวสิจนครีฟ้าบูอันงั้นดำนักหาบักมีโปรแกรมคือสิจนอับปีตุกจะโมกันหาบักมีคือสัสละธาตุกันไทยริเรามีกันไทยริเรากันรักหาบักตรงมีปอลขาขับปอลขากันไทยกันวันไทยกันวันจอนกันจนค่ะใจกันเตียท่านแหมไงท่านแหมไงอองมินไงที่สองคันที่ขอวันเสียเหตุการณ์เห็นชิมีลองจะตัวเหตุการณ์วันเจ้าเสียจนเหตุ training techniques ปอล learning process ปอลเวียลเตค่ะกำมาอีกันหัดนิ่งกัน organization นี่หัดนิ่งเตค่ะสมอที่มีปอลต้องค่ะแบบปีไงและตั้งแต่ชิม program design should take account learning theory and specific learning objective characteristic training practical considerations such as available time cost of relation benefits มีกะลักเจียมีไปสิเขาเฮเจียกันนอลทันนี่ sorry specific learning objective at the beginning of training program will help to clarify the purpose of training and its relevance for trainees atu kan chimmi kha asi imo ka dong he hi ong min lo ti mi zau na wang chu pakhat chu bai lo he kan chon mi course training kan tu mi kan program he mo program he purpose of vai he training he relevant ai tak mo tak lo ti mi for the trainees akai mi tin tan akai mi trainings poli an har mi ai tak ma tak lo ti jong kha aba pi tok ai tak mi te si kan chu ma kha effective wal angai tlam atling tho atling ti khan kan chim kho e te kamma sining ha ai kai lo mi training kan kai khan chun zai man relevance lo mi ai tak lo mi kan kai khan chun sulam ngai lo ka vasan ha e relevance mi te training kan kai kho khan chun ma kha sulam ngai mi kha sala e ti kha se la amana bia atu kan course kan chim sia chun mo kan course kan chim sia chun hua la ngai mo ngai lo ti sia chun 50% ลองพวกไงล่ะจะใจรวงกันติเสียจนตั้มปีมากาทูมีเหตุจอมีกันจะเป็นครีฟ้าบูชงนูบูอุปานันเสอีซีอุปานันเสครีฟ้าบูช่วยนักเลยอุปาลองแต่นั้นเส church leadership จองอุสละจะzakat relevance นะจะมอนะแต่นั้นทุกจะ organization leadership สิ company leadership สิมาแต่คันzakat relevance ก็รู้จะก็รู้ว่ากับพอลกันสินะแต่คัน application คันตั้มปีครีฟ้าบูเลยคัน application ตั้มปีกันหลักติคัน50% จะใจกันทีละหัวละไงเทียมขบันตุกสิอตุมาบันตุคัน training program กันตัวมีค่ะอจองตูนหาจะไอจักมาจักแล้ว relevance สมสลาวที่จงค่ะแบบปีไงมีค่ะสิ
และการกำหูริมิจ in most cases it is useful to explain not only what will be learned but also why training is worthwhile for trainees. The training content should be clear and meaningful. คับันตุกมัวไงแสกันติเสียจน training กำแปกดิ่งมี content เวียลเตฮีกันจอนดิ่งมี training course program ชงใจปอลกันจองลาติมีปอลค่ะ clear อฟิยันจิกจักใจกันติละอสุลลำไงเตค่ะแบบปีตุกเตจะอุบันตุกันชาพิมพ์วัตถุอวจรโคชูเราดิ้งเคซีเราเข็มโมไม่ลีไม่งาเตสตรงนี้อฟิยังปักมีท่าเตนอะของสิ่งสอง very clear สมี topic เตลอง title เตลอง clear สิกันจะไอ้หลักปักมีค่ะขบันตุกคำพูดอะไรเตบันตุก training programs จากขันจนและฟังนะ in many types of training methods are used in leadership program including lecture, discussion, role playing, behavior, role modeling, case analysis and simulations. อาเจ้ากับ training programs อาจนอภุมพmethod อิงกันชิมจนอภุมพtraining แปลกด่านซะโมประคัดหนักจน lecture อตุกันชิมมินหา lecture ที่สิโม lecture ลองเคอาเส lecture ลองหิมหัวละไงเวทีเมมาเขาจน discussion ลองหิมหัวละไงชิน discussion ที่มีจู lecture บักมนุงประคัดลองนี่ชิมแปลงเราเองกันซาปี in discussion ตัวนังน้ำหูนิงนังนรัวนิงชิมเวนังนรัวนิงชิมเวทีประคัดเจียวชิมมี discussion ลองคำหัวไงmakan role playing behavior role model kavial teka training program kaman to methods apun ka chon ning chang cha method apun ka to ko se workshop te pol dong simulation training methods should be appropriate for knowledge skills attitudes behavior to be learned here's a training by laukat formal training programs por ka zai ting kan to adam hual ngai lati ka kam van zau mi khas kau abik in chun la atu hi nazi pakap bakte kan chong chakhatte mini panga coffee ti sa kan ding la ma kho kham mini panga hu kan van tong than hala
ปีสิจุงกำวันทอกท่านอะไรกำวันทอกนาคันไว้เราประคัดquestionประคัดอิมวันทอกก็สละอับนาบิยาพ้องปีนูนี่เข็นนูบูอากันช่วยให้ตุกุมเฮตุกุมอากันช่วยอีกุมดีติกะอเปทันนิสอากุมที่หนักอวันเปอากุมที่หนักอวันเปอาคันอากันช่วยด้านนี้อาทั้งชาวเก้าที่กันไถนักเฮใจคิดกันเจ้าละแหละกันชิมเคาะละมันจะสิจ้าอาทั้งชาวที่กันชิมเคาะที่มีใจกันติละตะนักมนุงประคัดอากันช่วยมีเฮอาทั้งชาวเก้าที่มีตะเคาะนักดิ่งเคใจคิดกันตะเคาะละที่มีเคจอมปัลเตใจคิดเจ้าอินอากันช่วยมีเฮอาทั้งชาวอาชาที่กันชิมเคาะละที่มีค่ะมา question ให้ไปไล่คำวันทัลตากันดูให้นั่นรู้นักจอมปัลเตวันชิมเจียวละtu tan so ke ma bun thok ning เอลอ company asia chun company chun tholom hu ti mi chu la chite an zor mi thil kha ze tukin thamhol angai ti aman laman lo in khan ba tok tan khola chu si na si ten krifa bu akha asia chun krifa bu asia chun ren ton nak le kha ba silai ti krifa bu asia khan chun ko jana chu krifa bu ke kan thang chho la than chalo chu kan ren ton nak kin alang chu ti kan si ren ton nak te akhan achap mo tu kuma hi pakhato sra phai kum kha achap ding kan si chu ti achap ma chap lo akhan do ko sla chu กันนลอมตุกชันไว้เราจูทองปีนูเนี่ยตะประคัดอิงกันตะขอนักตะฟงจูอติมีจูอามานาบิอาคอมพานีเลยเสียจน product กันทิลอจวลมีกันเสียจนกันทิลจวลมีกันอยากให้นุ่งใจกับอันดาอากายที่มีหาเจ้ากันเบียกนักเลยเสียจนกันเรียนตัวมีใจกับอันดาอากาศที่มีขาเจ้ากันกันทางเฉาที่จูอากันช่วยนักทางเฉาที่จูตะขอเสียดีอาทาตุกชันกันนลอมอดังชับออกแต่เต้งามอนั่นชิมข้อเจียวเขาดังสองชับออกนั้นไถจนอุบร์ชับออกไงแล้วมะvai nu bulain kan chima jete banabi aken cái chơi vậy thì chúng ta làm simple tiền เดี๋ยวเหรอ เราเห็นeasy meeting เกี่ยวกับกันตัวนูบุนี่เห็นเอาสิตัวจะไปที่เรากันนี่จะออนไลน์ว่ากันในตัวก็ได้เกี่ยวกับหน้าเคนช่วยดูแบบว่าtu kan ni no nu bu na chaจะไปกันจ้ะeasy member ส่งอีเลยไปลีกันสิจ้ะส่งอีเลยไปลีกันเสร็จแล้วค่ะกันที่ตักถึงกันไกลก็เขาบอกกันเปล่าแล้วแบบประคัดรอปฏิรอเขาบอกก็จะan ngandam pakatkat mo dam lo ruang wa pakatkat wa te ok betuk te ka ase ko jan bada chak ki bin kan ti si jan zat fitin te thacham ti nak anai mi kan thacham pup nak te mo fo vaidap nak vaidap ten ke bangoi nak kin bada bia thok pinu te chat na jan nu bu ka mi nong som li ro la khabat koi la som li asila da so tu pa ka ron thok ka jan ka khaกันเคช่วยดูสิจงอ่ะช่วยมีสิจงอ่ะกันทางไงที่เขาบนลังไงมั่วมาตีข้ามาจนประเทศจันกระชิมคนไรแล้วกลับจริงเลยสิก็ถ้าตกกันนลอมมันก็จอลจังหนักฟอยนักจนจอลจังหนักเตล่ะเขาสละจอลจังหนักทิ้งเตียงกันเตียลขอลงค่ะจอลจังหนักแต่ทิ้งเดี๋ยวเตียงกันเตียลขอลงค่ะทันเช่าหนักคัดเสียเตียกันหูกันตาข้อกันนลอมทุกเรื่องฉันถ้าตัวดังเลยแต่กันตะข้อหนักอมรินฮะมอจริงเฮชิมเขาเป็นฮะมอจริงเฮไอเดียทาร์ชอบมินละกันเตียprophet bentuk ke si chin sinin idea thar chok la tia ka thai nak ke ngai na chim de de wakat lau char vai malo ke kai ma ka ro da na chen tem
เอามีแล้วเอามีโลเคอาจารย์จันคันมินุคิดตันมีกันกันตันมีกันไงกันติละจ่อว่ากันดูคิดกันมานี่กันตันมีนูมีปานิ่งคันช่วยตัวอาซีอีข้อขนาดจนคิดเล่งเลยว่าคัน something ไงมีเป็นตุกกันลงไงก็สิมันเสร็จแล้วอัดชุงเลยอมูรูตะตักมูรัวนะทั้งชาวนะจนเสกติละทิลทาที่ตีขอนาเลยที่ทาzekatila opportunity athal ten hakhi call kho namo ability den kha thang chou tel mi ke atom tu ko ma ida chona chenmo na te in leng le zo I kha kan chimi kha kan meeting tu atong tu kan ton mi kha atong tu ti ke ma ti ta chona chen aphoi tu ko na de ke achung le ta tak amuru I cheng mi le thang chou mi a chun akha chan lakin zo kha ti kha ka ro ko tha tok se kan na lom tok san tha tok achung lai thana amuru lai achung muru lai athana ka abapi tok than chau ra khan chung lai muru than chau kha abapi tok chamo chinni tha ten ka kha van lang ta re ma long cha sala opportunity ten ha roi tu pakhat ni athang chau te ka mu ko mi cho opportunity ten ha ang kan tu pia kho da mi long cho than chau tok se tia van lang tar che point pan hi ami ngai mi point pan hi akan chim pia kan lom tok san atling ngai ko chang ro te ke te nam van chim chiu chap ok cho ti ha mo kai ma dong ni chap ok sa ka thai ti lo stapa Jonathan pa any pa nan chap ti la manan chap ti lo chung kan la ngai ko ro che sa ti si chung kan van lan la mo kan lom to kha nam van chim chiu van thing ngai atu nan chimmi ka kan atling ka hen atu kam van class kam van pe mi hen chimmi cho criteria for assessing of effectiveness of formal training programs the effectiveness of formal training program for he training programs kan ngai mi te he wal angai kan ti kho na kan zau ha ding mi ta phung chu kho dai da kam hu kho ti chun maka skola pa ni chimve mi mo carry yukal ni achimi si kai ma ka tial mi cha salo carry yukal skola pa ni tial mi si tunan chimi kan itel pi number 1 just skill learning ability la skill vialte learning vialte kha improve asia chuma kha effective te kan ti kho ti atunai chingni achimi dong kha sima kha achung maru lai khan na ability dong kha tampi kha than chau nak la khan na khan chun makha ta phung pakhat akam men kho ti makha itel lapan hi nak chum behavior change zia za lai nun zia za liai vialte la thinlung vialte ithan dong kha ma dong kha than chau athang chau bak akan roi nak athang chau hi roi tu pa azia za athang chau ti mi than chau nak lai kan ta kho nak cho apan hi nak cha zia za lai ka se te la pathum nak cha hi cho vai lo dong thong pi nu dong ni achimi ubor dong ni achimi nan za pi non nan chim di mi ka performance improvement ti mi cha kan tua sarna kan chol chak nak viar te ka thang chau ti mi kha pathum nak kan che amana bia thil company kan si chon thil zualing nikuma 20% long kan zual kho mi tu kuma 30% kan zual kho chon than chau tuk se khaban tuk te na le activity athar performance athar te kan tu kho mi dong ka than chau tuk se performance how well we performed timika performance kan tu mi pol zaitok in da athan chau ti mi dong ka ta nak pathum se ti atlang pi chon hi ta nak pathum hin athin di ko ti kha skola pa he keriyukal hi cha tial tu pa mo i textbook atial tu pa ya mu dan ka se lama ka criteria vai lo mual angai lo ti mi criteria cha chung kha phun thum kha kan chim kho te nan van chim mi khan afuap di atling di ka vial te kha le how much leadership training can affect those outcome depends on personality this is chun vai lo hit leadership training kan cho mi vial te le effectiveness e khodai chung da tampi ai khat ti se chun ai khat nak chu pakhat nak a chun personality and ability of the trainees khaban tok tin ran akai mi training akai mi pa aru nak la ama pumpak sining akhan tam pi kha ai hatte number 1 achon amana bia leadership tin ran pakhat kan tu course kan tu dan la kan chim dan la kan vai dan kha cha tha tuk na ten achong mi pa kha
zai kan tila achong minu achong mi pa kha arak kai tin tran rak kai mi pa kha ama I personality le ability ka athat lo sia chon zai tim kam hua la ngai khau lo ti se ma cha sun tin tram huar angai nak ha ding cha khan chon achong tu pakhat pum pak cheu kam ma he kam pi tuk ti kha pakhat nak a ban chim la apan ni nak abapi mi ai khat nak chu zai the city se chon training design ti atu nai major kan ti mi objective kan ti mi velte kha ai fund di design ti se mo training kan tu mi he zai pol chon ding da kan suai zai pol da tu ding kan suai ti mi ma design kan tu mi kha tam pi ai khat he te amana bia tu tan training chon nak hen chon thinlung lei than chau nak kan chong la ti mi design kan suai na asilo planning that in the planning kan to la how to set the planning and goals heti pol khavial te kha objective kan ngai mi le design objective kan ngai mi le learning objective vial te kha design ha kan ai sai mi se design athama thalo ti mi ma kha some personality of training arak kai mi sa ngak chai anunzia za thama thalo ti mi le supporting conditions ti ka chon kha training tha pek nak ha khavial te kha kan khavial te ni kham hual angai ta re te amana bia training hi mual angai mo ngai lo ti ka chu khavial te chung kan ai ngat e te amana be supporting conditions ti mi chu acheu ka chu training programs ke support ampek tok I role tiang andang amwei tim khaban tu kha support athong acheu ka cha athong lo khaban tu kha omi support athon lo chun training program dong kham hual angai de ve lo I support athon si khan chum hual angai de ve ti kha alang tar na ka sako amana bia kolram dirmun ning kan chim sia chon chong sia ma te hei ta ko si chong sia te la sia ma te ka hen kolram ma ram dang phaklana sia ma atwan chia kan na mo za fa nak teng ka thai ko na mo ubor ka tuam bal salo mo chau za ma chong sia ma na tuam bal mo ubor ka tuan bal kum fa king dewa si kan lo amana bia chong sia la sia ma te hei ta ko salo sia ma te an cha chim athat dau ngak ha ding la cha tha ten an chim thiam dau nak ha ding a chon zai khida ti si chon tin ran te thana chom phong chi tin ran te khin kan rak awai ka ran kanu la chan ha chom kanu dong chong sia ma si ve te kim phong chi tin ran rak kai to ni ka thai wi si cha kan ubor chan na ta an rak kai bal ve dik ma ka thai lo khaban tuk tin ran phong chi tin ran tin ha ki rak kum mi ma khen cha chim ning chang khen chong ko la da ka te dai sat an chong ti cha ka thai lo na kai bal mo ubor maliak kan kaya kan di chu maliak kai ngai at chichik ti ma kan mo ko si khan chan chon phong chi na ka rak pe man le long kai mo BED tin ran long ka tat fa ri o ye kai bete BED ti ka phadi lo chu the sto ta ka ko lo begin read to si ro kan direct kan ke BED ke cha asang chang si me ke chu professional tak cha chang atam deu chu mandale rong la phong chi rong kai me ke cha BED tin tan tak sa lo ye vai lo training tin tan ke se mo BED ke cha akum bak en chon hau chang chu me ke chu ke si vai tu ke cha phong chi atu phong chi tin tan ti mi la atu obor si mi mandale rong kai mi por ke chu akum min si lo en atha rong sa ko chu thlan hi rong ta thum rong mo kan se kapol ki kachimmi cho khodai da ka phakti se chon ka hin ka phane supporting conditions ti mi ka phane support athama thalo ti mi cha amana bia pinya yi won chi than na ni khan chong sia te la sia ma te cha tin tang kai ko na sa adi siladi ko sa phaisa lan se kan ron na la rol man ti man kan ron na la tia phong chi tin ta ne tia mandale tin ta ne tia apun ang kai tar mina ke amana bi ang kai tar na se chun kha support atha tia kan ti kho kha support atha rong khan dai da chuak ti si chun tin tan an rak loi hu khan chun chachim zia cha an thiam deu shrim la afiang mi chmo an chon dan ta chun an thiam deu shrim la makha ai dan nak se la cha thiam le cha chim thiam he ai dang chu acheu ka chu cha an thiam to ko na ten cha chim kan thiam lo acheu ka chu cha an thiam tuk lo longa cha chim dan techniques khan thiam cha khan cha chim khan thiam
ตะคันสิพองจีตินตรานเต้นหามันเดเลตินตรานเต้นหาวกายที่มีโจอันจะเทียมนักอวกาศเรามันจะชิมเสียอันเทียมมีค่ะใจกันติละ developed ละท่านอีอันชิมมีนักกันจนตินตรานอันรักตุมหูจนอันชิมดังค่ะจะใจกันติละอัฐาเดวละ techniques ละไว้ค่ะ methods กันเทียมเดวละค่ะเสแล้วก็เห็น desirable features for training programs ที่training programs จะอัฐาที่กันติข้อมีโจฮีอัจเช็ดปอลฮีหลายเด number จน specific learning objective ที่มีติมมีมันจะกันจองละติมท่าเตน topic title และ subtitle แต่ท่าเตน objective ท่าเตนมีค่ะสิกันจนอัฐามีลักษณะเสมาเขาจนอัจเช็ดเป็นที่นักจน clear meaningful content กันจนดิ้งมี content ค่ะ number ติดมาของสลา number ติดมาของสลาที่ปอลค่ะอะไรไหลคาเวียลเตค่ะประคัดละประคัดเปะใจหนักไหลประคัดละประคัดค่ะเฟียงไหลasul la mumla maka pani nakse akong sin ti mi cho content ti mi content ti cho kol hol cho mati ka anti mo achung ideal mi kan chon ding chung ideal mi ti mi ke kan chon ding chung ideal mi ke pakhat ke jai kan ai zul thiam le ai kha how cho ai ral ka mi ha le ai sign lo mi ke che ti ko sa lo cho mo khaban to content te kha chim thiam howปฐมนักจน appropriate sequencing of content atu ปฐมนักatu ka kachim mi ka se pakhat airal ka lo mi ka si ha ti mi ka ปฐมนักka se mo sorry ปฐมนักtu he se amana bia ka han master akai bal mi le vai nan thesis nan tial bal lai thesis kan tial ki content so jai tin da kan tu thesis chapter 1 na introduction ra si chun chapter 2 chun background ra la chapter 3 chun issue ra la issue ti chapia na problems mo chapter 4 chun suggestion ra lai chapter 5 chun application ra lai chapter 6 chun conclusion ra la takin pakhat ki jai kan ti la ip tlai kan ti la chamo aizul khal dan ki atha khaman to ki kha appropriate sequencing of content ti cha se leadership training program dong khaman tok te kin thiam si kan chun thai ati ai sign lo mi ki cho no di i chia si lo ki mo la pali nak cho appropriate mix of training methods methods dong khatha ten ai lak mi te method te dong khom lai te pangan opportunity for active practice khaban tuk tin tran kai na khan tin tran training programs just ko na te ka kan active practice tampi ai tel khomi kha ba pi te ma kho chon relevant ai lak mi tin tran kan chom mi la kan thar mi kha ai lak mi kha si how te feedback dong kha ba pi acheu ka cha feedback kan tu ton lo i feedback kha ba pi ngai mi se la pasari nak chom build training self confidence tin tran kai mi pakhat cheu ni kan chom mi chong khan tampi thajang an lak e self confidence song kha tampi than chau nak kha ba pi e te khavial te ki atlin si hi achet pasari he atlin si achon kha training programs athami ti akan au kho e te than chau nak tak sading program se ti kan chim kho se ti kha se laka learning from experience he cho atak chum hi je ka title tang rat na ka thailo e not kala khan hi cho developmental activities tang rading se developmental activities apakhat na ka training program se pani na ke developmental activities tang hen hi learning from experience se ban ra sala thala e akong sin hi kavan thial te la ka ti ka phil cho ka thial thailo kavan thial pa la mo copy developmental activities pani na hen itel lam hi cho karo na ka hen pani na salai developmental activities kan this is learning from experience in John Komitampi much of skill needed for effective leadership is learned from experience rather than from formal training programs the อาจารย์จันจน
training programs tam pi kan chon ima dong cha athan hem pi ko na ten achan chan achon experience in kamani kan tu abak ikan tam mi chung in pal nak nge mi chung jong kam pan chon than I that nak kan lak mi khama kha abapi tok ma kha than chau nak tam pi leadership skills ka tam pi than chau e de kampal nak kan chong la ti mi kha a ho da chim kha tu nai a ram thak big discussion kan karona esta pa ma si Jonathan Padik ma achet kha chim salo mo kan pal nang kan chon la ti mi kha abapi ngai mi si ma kha ma kho chon panhi na chon special assignment provide opportunity to develop and refine leadership skill during performance or kula job la touch la assignment pol experience pol khavial te kha developmental activities ai te lai growth and learning are greater one opportunities one job experience are diverse as well as challenging diverse job experience require manager to adapt new situation deal with new types of problems repetitiousอาจารย์จนเรียนทาร์เตอังคัมเปียกอาศัยจนเรียนทาร์ตัมเดดาว assignment ตัมเดดาวมานี่คันใจดังคัมเปียก leadership skills ก็อัฐันเช่าตาร์เดดาวทีอับนาเบียอาชิมดูนักใจเดสิตี้เสียจนบอลงอินกันตาชนลาโมบอลงกันตาชนจนบอลงจูกังขวาลองเอนี่ปะค่ะไว้เราก็เท่าก็สนติมาเดียวเท่าที่สิจนอเมริกาอีไว้เราต้องค่ะโจฮัมปะPaul that long liam ma si cho ama dong kha au pai si cho na thai mo ma course chin academy kai ve mi satak abana bia bolung chui kong kan chim si chun bolung na chui mi kha thau long thau khua chung long an na chui si chun experience na ngai mi skills na ngai mi kha athan chau na khamo atlom deu e na ten thau asin long si lo e miau ne asin tiang than tlang anam wakal e adang zau phai po dong an ra ve van jang tlang po dong an ra ve an bol peng po dong nang kal ve ta khan peng tlang ki khan kam van chui khan chon jai kan tila ma kha leadership skills athan chau nak ding khan opportunity kha ngen deu ti na ka sako afoi nak chon task la assignment angen deu khan chon leadership skills ka angen deu phun dang kan chim as experience atam deu sia chon leadership skills ong kha athang chau deu ti kha se pun lang kan chima sia chun boxing ai thong mi ni khat a training nazi pani atu mi naken boxing ai thong mi ni khat a training nazi pali atu mi ka athan chau dan ka athong deu la ti kha achim du nak se ma cha khan task la assignment kha chu jai ha da ai lo ti chun training ha ai lo ma ban to ka si nubu chol chak nak a jai kan tila abana bia kan chimri sia chun nubu chol chak nak nubu tin tan kan tila chate nubu tin tan vai khat te long atua balbina nubu tin tan vai nga bak atua mi experience kha cha ai dang lai a chom mi la athan chau dan long kha ai dang la kha ban to kha achim du na kha se relevant feedback to me more learning occurs during operational assignment when people get accurate feedback about their behavior and its consequences and the use of feedback to analyze their experience and learn from them so feedback he ab pi ngai mi relevant feedback to me ab pi ngai mi cho chol chak nak kan tu atika leadership kan tu atika khan kha chol chak nak pakhat adi huwa tu tan kan roi dan jai dalo ti mi feedback khamo any ba ya ram thok chimi ban tu kan thon nak la kan tha jang dal nak kan chambau nak kha tha ten kan thai kha than chau nak se ti mi kha ma kha feedback ni achim du nak se the right feedback relevant feedback ti mi ham hang kan ite in feedback to than kha amana bia poi pakhat kan to camping pakhat kan to Reverend Dr. Reverend Dr. Van Ram ok kan thai som na kan som kan khri fa bu kan som zat khat chong bak a kan tu pyak zat khat chong di in atlung ama dong kan ni dong ka kan tang I kha chung I kan na roi nak zat khat chung camping kan ngai nak kan na roi nak kan roi tu na cho any pa se esta pa se thong pinu se khat khan chun feedback ka kan tu chang la feedback tu tan kan camping kan cruise ya zai da kam baw zai heda kan chambau deu nak zai heda
kan thadar nak si zai heda atha zai heda kan tlam tin nak si tika tha tem feedback ka tua thang ka be ete kan kambau nak te ka zon kan aseti mi le kan tlam tin nak atha ngai mual ngai kan tem ka zon kan seti mi tha ten mu thiam feedback tua thiam kha abapi ngai ti mi kha chimdu nak se Developmental activities IPLI number of activities can be used facilitating learning and relevant skill from experience on the job. These development activities can be used to supplement informal coaching by boss co-worker. Most of them use conjunction of formal training program 6. Kahan development activities chungen chun phunruk hi skola pan him phunruk achimi atang phunruk he kam van zaun halai dai pol dai tel lai development activities kan ti sia chun atang I phunruk he ai tel lai ete pakhat na ka chun jai te ti si chun multi source feedback programs ti atu nai kan chimi chol chang nak pakhat khat keng ngai achun te camping cha chol chang nak asilo nu bu tin tan cha chol chang nak man tok ma vialte ka development activities to see ka asilo assignment ti mi le workshop ti mi por vialte dong kha jai kan tila development chol chang nak ka se khaban tok chol chang nak keng ngai nuwa khan abapi mi atu na ka 6 jai kan te 6 development activities at number 1 at jai the city si chun multi source feedback program ti mi ka se atu na kan chim chang mi feedback ka abapi providing behavior feedback from multiple sources is widely used method for management development large organ. Other name for these methods are called 360-degree feedback. He multi-source feedback program ti mi cho afoi na chon 360-degree feedback ti adong kan au kho se ete 360-degree cho jai da se ku se degree 90-degree 45-degree 180-degree 360-degree pinchia mathematics akan rak chambal saloma 360-degree cho jai da city si chun sawan ke sa chamo mimpyong si khen chun 180-degree mimpyong chung khen te khin alai ba khin kan rin sia chun 90-degree 90-degree alai in te khin kan van cheu than sia chun 45-degree saloma ke mathematics kan chona khen se 360-degree feedback ti ka chun a kap in feedback to ka se kap khat long zau long kap kip anu ha amai ha shir ha chung ha tang ha zau di in feedback to mi ka maka 360-degree feedback ti cha se ka multi source feedback program ti mi cho roi tu pakhat kan chol chak nak vialte chol chak nak kan tu mi vialte kha a kap in zau than in feedback to kha maka pakhat nak abapi mi se ete pani na ka chun developmental assessment center kamatuk development tu kho nak dinga bom chan tu center tate ka har ete in assessment center managerial traits and skills are measured with methods such as interview personality test situational test short autobiographical essay speaking exercise and writing exercise information from diverse sources is integrated and used to develop overall evaluations of each participant. Typically, it took 3 to 4 days. Compare feedback workshop developmental assessment centers use more intensive. Ate sai chakan kalti dula lawe achan jong he atam tok le velem lawe pathum nak chun developmental assignment ti pathum na developmental activities I tell me pathum nak cho assignment ka I tell lai some development assignment can be carried currently with regular job responsibility acheu kat assignment cho punghan alau ngai buin assignment thar ka pek kho se amana bia manager ya thu tuam pa in manager ya thu na tuam pa in veilo hi assignment athar pakhat kan pek chabi putwei in to lo ma chung khan na chon la leadership skills na jai kan tira leadership skills ka develop na to la ti pol ka se some examples include managing a new project or startup operations serving as department representative across functional teams abana bian kan simsia chun any pa chu kang company a manager sanaten project pakhat arat tika kha project itawon khan kan than e lolo serian atlai mi chu pani se pakhat chu company chunga manager se assignment athar kan pe mi chu
tu tan Japan ni akan pek mi project akan ani he project kai tu asi pani project in charge person city company assignment pakhat kam pek chap tik akan rian company angai ti jong khaskhau khaban tuk jai kan tla rian thar te project thal te ni kan leadership skill ti mi development activities ti mi khatam pi angkam bom chan e de mentoring atunai mentoring ti mi cha atunai ka chimi upama abana bia ka chimi cha Moses kha apu anupi apani ta chun da tu la ti mi ro nak pem kha mentoring si couple vialte long kha development activities a itel lapali nak achun executive coaching ti mi cha hruai tu upapol easy upapol ka dai kan tila tin tam pek ro nak pek couple kha long kha itel panga nak achun simulation ti mi cha zai da city si chun atak tak chun simulation tim cha sipoi ka sakwat tinak sipoi ka sakwat longke atampi developmental activities chungkhan aitel sipoi ka sakwat ti mi cho je ka sa di ante amana bia kolram chum mi cha peng mi se chamo vailo mi rum pol ni crew ni pol ni sui je ka sa lo dollar je ka sa lo dollar je ta tware anti mi pol longke sipoi lo ka khimo achan cha chun nan thai pa ton la te ka ro e ke pol ke merum pol crew ni pol le vai pol ni ken dollar je ka sa to lo pesi re je nung re ta tware thin kol pol ni ken anti mi ken an thai pa ton la e ka ban tok sipoi ka sa ni pol ke ka pol ke simulation ti si amana bia vai pol ai ta la ti se chun ke ban tok kincho developmental activities chungkhan chon organization company arian 20 akhan kan company ni atu liu te hin ma thil cho ma product cha tam pi cho salo kana chia lai ku dong kana chia lai hi nu tla thum chun kha thil reveal te ka aman kai lai cha khan hi nu tla thum man tam ping kan zual te lai phaisa tam pi kam met te lai ti mi hu thiam nak la khaban tuk vel te kha simulation ti mi cha se sia atunai bi ta kha man ka thak man lo le rang pha tai na ka kel ti ko ma bi ta kha hello kalom nga cha kalom hello atunai kan chai chia mi kan itel di ko ro ka te amana be activities for facilitating leadership development and marty solfish back atunai kan vai mi kan itel di ko changai kan lai personal growth programs asilo self help activities timi cho personal growth programs tim cha ma pum pak in zaitin da thuai tu ka sinak he ka than chau tar la ma pum pak ka sining zaitin da ka than chau tar la ti ka ase abiken ma pum pak thuai tu sinak than chau tar nak chon ka hen avan chimi cho personal growth programs are designed to improve self-awareness ti ma lama tha te na thainak and overcome inner tim overcome tim ja tainak inner barriers tim ja kan thin lung chung achung lai ummi ata civil te athin lung kan chung lai ummi come to vial te tai kho ti kha se to psychological growth and development of leadership competencies ti kha se kan chung lai don khan tu viar te khama lama kana van tai in makhan roi tu tha kan sinak roi tu aji chin ke ngei na kha van thaun chau tar ma kha personal growth ni achim du nak so se de la ka han so self awareness ti mi kha ba pi atu nai any pa chin mi kha self awareness ti cha ma lama e thai kho na kha ba pi ngai personal growth achum mo ma kha ba pi ngai mi se la achan chan chun atu ka chimi achan chan chun ma lama sining kha kana thai khau lo ye kan sining la kana thai ning khi aidang khau ton aidang khau makha apoi mi cha se amana bia letroi bang kan zau se chun min ong than sa ulo asining la ai thai ning khi ai van ai rak dang tuk cho ama asining la ai thai ning khi mo
giờ thì chun atu ana ting than achim to mi zai da city chun kai chu ti mi nong lai ni mo kai chu se yi a trai chung ro kap he pe tai lai em ve lo sip biu ha lai dong ken tam pi a trai chung ngai mi ka se ma kho chun uk nak lai dong a nai ngai yi a trai chung te se yi a trai chung nai ngai yi a trai chung te a tam pi ngai mi ka se te nai ngai yi a trai chung dong tam pi ka ngai se yi trai chung dong tam pi ka ngai e ram froi tu president ka khau ti a bak en phiang ten ai chim mi se joi ko poi to than ana ting than na mo na te khan kha ai chimi aji chim vel te kha arak ngai te tak lo kha pol kha dai kan tila ma lama a thai kho na self awareness ti mi kha aba pi to ma kha ma sining kha tha ten a thai kho lo ti mi kha aba pi ngai ke ishwai na khan don khang tu ngai ngai sati kha avan lak na kha se pani na avan achimi jo personal growth workshop are based on series of interrelated assumptions about people and leadership. One key assumption is that many people have lost touch with their inner feelings and values. Abapi personal self-help activities ilo personal growth programs polso sai ruang da abapi ti sia chun ka don te abapi many people have lost the manung tampi ni chun te lost touch with their inner feelings and values. An thin lung chung i ang khan sa mi ke sian du mi te tak la ang khan sa te tak mi le values te tak an sining te tak value te tak ka an thai khau ton lo e kana thai khau ton lo ma cha khan personal growth programs pol hi cha tha teng kai shim ma hau mi se ti kha achim du nak se acheu kha cho kan sa khau ko na te ma lama zum na ke ngai lo confidence ke ngai lo ma dong kha thil tha sa lo e acheu kha cho kan sa khau lo na te confidence ke ngai to ke kan si lo ning ping kan zum sual ma dong kha pia tan ha se ma kha abapi ngai mi se inner fears and conflict which are often unconscious limit creativity risk taking before one can become successful leader. It is necessary to reconnect one's feeling, confront the latent fears and resolve the underlying conflicts. อาจารย์จะช่วยไล่เต็นช่วยตัวตั้มปีเสะช่วยตัวตั้มปีสู้สิช่วงขาช่วยตัวสู้สิครีฟ้าบุช่วยตัวสิorganization ช่วยตัวสู้สละช่วงไล่ตีนักช่วงไล่ตีนักเลยช่วงไล่ลงจะไถนักเตะกันไงตอนตีขับปอลขัดท่าเต็นใจเห็นกติใจเห็นลงจะไถนักกันไงตีค่ะมาเต็นอเฟียนอิน reconnect one's feeling ตีกัน feeling ขัดท่าเต็น connection ตัวเขากับแบบปีตีมาเขาจน latent fears ใจดำหายเลยชัวเขาใจเห็นกติทีมขัดท่าเต็นอเฟียนกับแบบปีไงตีค่ะอาศัยและ personal growth programs ที่มีเจ้าตัวไหนคลาสกันทอกไก่นี่ป่ะอาจจะมีบักมาค่ะกันจอมมีค่ะสักคำเจ้ากาจอนเจ้า Another key assumption is that successful leadership require a high level of emotion and moral development. ประคัดกระจกกันชงอีมีประคัดหนักกระจกกันชงอีมี fear ตีหนักและ conflicts บวยหนักและลงระไถหนักไตข้อกับแบบปีปัญหาหนักขั้นจนใจได้แบบปีริติเสียจน emotional and moral development เสียใจเลยทันเช่าหนักและ personal growth จ้าโมเสียใจเลยทันเช่าหนักและ emotional เลย feeling เลยได้กันแต่ control ข้อหนัก majority คันสามุเลยกันจิตเจ็ดมีกันสี่ข้อหนักนะ majority กันสี่ข้อmature กันสี่ข้อหนักนะคะแบบปีเดียแล้วมาคัด training กันนะแบบเราอันนั้นบีย emotional high level of emotional กันติดก็เห็นเด้ requires a high level of emotional กันติด emotional เลยกันถ้าแต่ I control เขามีแล้ว balance ตัวเขามีถ้าแต่ใจกันติดละ I ใจเขามี emotion a feeling I ใจเขามีกันติดละจะไฟนักเองขับพอลก็สิกัน feeling emotion กันใจเขาเราจนอันนั้นบียกันทิ้งหาเลยกันปองกันมีเมนุ่งลงเคให้ขาเราตีไว้ตีเรากันเอากันควงเฮ้กันตีกันไอ
natin emotion ai tai khau mi kan si chang khan jon tia kan thin lung kha kan da thum riang mang ilung sau ka kan chong than kha pol kha se ti sia chun pakhat ka zon them question pakhat ban tan ta ka du tha mi chu moral development ti mi zia za than chau nak ma kho chun emotion high level of emotion ti mi chu atu nai emotion feeling kan ngai mi kan thin har chan amo asilawa kan ngai chet chan amo kan ngai chet tuk chan amo khaban tuk chan kan kan na thing kho ngai mi khimo khaban tuk ka high level of emotion ti chu se khaban tuk zia za that nak ding la emotion kan na thing kho nak nga dinga zai khi kan tu ada tha bik ti miตัวดิ่งถิลประคัดฟ้องนั้นชิมคนหามาลาฟันกัน moral development จ้าและ controlling emotion ตัวข้อหนักดิงะใจคิดนีลานถามีใจคิดกันตัวอดาถาที่มินนั่นรัวมีHoi baklo mi se makazon te cha pumpak nun chiwa มาขอจมปุ่มปากนั้นหนักลองแค่วันเช็คโอทีก็ดูมีเจออลวนเจียมีกุมคัดกุมที่จะอลวนเจียมีกุมงากุมพระสองซะอลวนเจียมีจานและอตูจานได้เห็น emotion ไหนทิ้งหนึ่งที่ไอแคทเข้ามาอันไหนทิ้งเข้าเดาจังมาชานะอามันอาเบียนทิ้งหงเอาละควรนำพังมาอตัวน่ะเอาขวางริมาไหนทิ้งจังมาที่มีปอลเคมาละมาเคม compare วันตัวเลยชานะจนกระเอาตุกตักน่าเต็มที่มาค่ะอตูเฮดากะเอาที่เราที่ไหนเทจนka atuna auti lo mi he zai ruang ada se zai tinda narak to ala na tai kho ti mi ka na bia ma long san ha upama emotion control kan titika mo mini na thang an chet na kong an chai tika hinu ni ka kong aka chai ti nai thetik na lung fak tuk za jong nai khel khau lo I na hoi nu kha fon na chan zan tin man na chat ngam me ama ni de ko ta chun akati ko chu aning phan sak lo na ti ha chat na van chim ven emotion nai control ko lo mo foi nak chmo thana ta khan narak sina ten atu chun ta khan na sati lo mini na kong na chai zong khan van na nai khel khau chang no hoi de zong ka form chon ro ma in dai kan ti la khat ban to mol phok thak chet khan na tu ti lo kim ti mi khan nak emotion control ko na ngai chun san na sining khat ta khan sa ko na atu zai ro na tu kho ti mi ke zai tin kan tu ada kan control kho ti mi kha ron te bong kha Kay ma mo chung khul khar nu la wa kal lak si zonga meeting chan te osan chan hai ti ban tok te jong kam ton chmo ke ban to kan thana kan jung ka tho phak pi tan ka chua ta ton atu ka cha hoi lan cha ma ofrang ka chim lan ken thad thangประจำแล้วกันประเทศก็ชิมสัตว์กติละเจอมาคิดจนกระจายงอมตีแล้วไก่คอนโทรลก็จะกันหนูสองกติแล้วมองเป็นนักเทียนทานจานอเบียนักกะเลทานนะประเทศก็ชิมมาสัตว์แล้วขาดหนูคนนั้นดุสิละใจทันแต่ก็กติแหละอาการไกลไงอาถาตุกสันเมตัดอาถาตุกมีนังกันชิมเตsecret ตักสักขบวนชงขันนั้นกันทันเจียวดิงกันน่ะล้อมกันน่ะล้อมตุกดังสองชิมวันชิมเจียวก็ชงขันประคัดกันเมตัดไอดังละจ้ะมาเจออาถาบักนี้เสคือนึงจะเรียนตัวนักสองที่พุนนักเขียนอัลฮานักเขียนจุนกันดูนักสองเคไต่มาไงกันชิมจังแค่จุดเดเสียอดูจูมาเขียนนี่ปาติบันตุกินทั้งอำนักประเทศสินาคันซุ่มตุกันสิตามูใจทุกินอธิลเคอสิโคลงเซโคลงอาเขียนกันชิมอาบจันโลมานักบอยปากันชิมินทั้งอำนักเคอากันแปลกบักกัดทากันจะมีก็จำดิลันมานักที่กันหางกันน่ะล้อมตุก secret ปฏิกันเทจังค่ะอาถาตุกกันน่ะล้อมถ้าจำนักบักคับแบบปีเก่าที่คัสเก่าโจถ้าจำนักบักเสียBible จาชงชิมลองกันมีสละโมฟิลิปปีอังอัมปลีอัมเฮโปรเฟสซอริคามอเสปะเทียนสิงคัน
Zai til pawa kan lung ra thai lo kam pathian sin kan thla cham lo pathian ne Jesu Christ dai na kan nan thin lung chunga ampek na lai akha Jesu Christ dai na nan thin lung chunga kha tar lai ti ka se Kima moral development che ka chin to la elo da ya than chong na itu lo mo se se chung ko kha lai si la kan krifa bu wa kan fa bu hi me ti hi kan to ti ga kan ka fiam mi je ka fiam mi je me ting ka to pi mi na ke min dang si la via krifa bu min dang si la tharau le u nau kan si ti ba ka ka long khau amati ka me na bia ka hoi nu ka hoi pa ni ka bia sang ya bun ka le ti ya kan long phei long chang ta ba ka abun ka tot ya kan male ni zong kha ba na bia long phei long tang ba ka kai kham le sia cho aring ti ma phu bi ka mi ya ti se cha atong ka tang za chen male phum su ka bia ka ngai mi jo ka hoi nu ka hoi pa ni long phei ri long hat ta ka abun ka chai ti ga ke male ni bia la phan tong pi ka ka bun kan ti ga ka o atham ti lo chu ti chen u nau kan sina ka alam neจะเป็นเสียza long ka ti ka le du ase ka chen i thoba le nga si za chen le lo ti kan kha pathian ti za ma he ka nau pa pe se ku nau pa pe si ko chu ti kha long ting ye ting ka sia za ka kai ting ye de ji de zai ti ma o kha chu ti lo ma chu ke mai atha to khun san tu nai ke khan na bia pakhat te ka tai long kha achang mi lung phel le na ka vai si chun keima le kha jai ka sala na ti kha sorry ke ba le kan tai tham mi che ve la phan tong si lo le buri tong ke ti se zai tung na buri tung la phan tong buri tung ti che ke na bun the thiam de ga zai tluk ke avun ka chai zong kan la phan tong ke ka san chu ti la ka thai thiam sang se na theory rak tha to ka mak to ka na philosophy tha to sat tha to ma che krifa bua tan chau na kan ham mi chu se pa chen ka pe tharau lai ko u nau pa in si ko chu amma lai chang chu keima ka chang ve khan chu kam puak lai cha khan keima lai cha kan ni ba kam mo se atha to anum chiao la te pakhat atu hi pakhat man kan na lo na lo hi kam van chim chiao atha mi long te kan chuak ni atha mi long te nan chim chiao e tha to khring san thong nu jong sa se ma kho chun extra pa jong sa se chimo ang ngai ve ko la cho ching jong sa se ke chu ban tu hi han na ma pakhat kan ton ti ga kha chu pan hi ka ti pakhat chu tharau le pathian he kan nei diwa chu kan te kho ka ti chun pan hi na chu ban tu kan chung kha kan fa la mo ti ban tu thi hong na kan ton ti ga kha chun i chung kho na tai te in wa pia kha var sial pia kha ma kha kan te kho na big si ka te dai tem vo te var sial pia ya am pong kho lo i da nga wat ka le an tin han chung te kha cha var sial ta ka atha to a pong kha te lo ti kan te kho na big si ka te cha to kan long nan van chim chiao i secret long te atha mi long te bak sa ko hin la tui man ok tha mi long te bak thong nu ta chim ti la ma thong nu he upa de jong se thong nu sin hin chon ok ngai bak la tia ka ro na sen se ke dong ma ka zon te chen vei lo hi emotion lai control la moral lai develop to na hem pakhat cho emotion lai hi van chim vening la chan na thin hang ding kan tan tika silo mine so nak ma silo vei lo ke mi ngai thiam kho lo nak ding thil pakhat khat
กะทินลงชั่วส่วนสิจุนเวไกมะละไกมะให้ไกเจ้าประคัดหนักจุนไกมะละไกมะให้ไกเจ้าอีไกมะลงให้กรักส่วนจ้ากรักส่วนจ้าสักละให้ปะเทียนนี่จุนกระส่วนทุกมันเลรุลากะชำลิเราเฮ็ดมาจ้าจุนกะไงเทียมเวไปเอาโกเฮที่มีทินลงปวดเข็มมอมาค่ะประคัดหนักไกมะทินลงแต่งไกมะแต่งไกไปต่อมีจะสิปะนี่นักจุนเดวิดอันนั้นค่ะเดวิดเสียงพรังให้เสียงพรังบักสักนาเต็นไวเราอัฟปาเอปซิลอนนี่อดอยเลียวคันเสียงพรังไวเรานั่นดอกคันอัตลีละเตอาสามคันโซลเตฟาปะคัสมินิคันอันนูคันโดยลุงอินเชนให้เช็ดอัสรจัวมาเช็ดอัสรจัวมาให้อตูจะนรจงเช็ดสักนักเวลเตลงจังปะเทียนนี่เลรุลอันช้ำจังมิทะเลาปาตีเช็ดอัสรปานลุงอินเชจัวมามาคันเดวิดอารัลบอยปานี่คันที่จนฮีthe dead dog อติฮีอุยเจ้าทีปาเฮก็ว่ากะห้องกะแลกลาติจมอห้องกะแลกลาเสียงพรางปากะบอยปาติเดวิดเสียงพรางปานี่อเลมีจูก็ชงชวกฟ้าซะมีเอปซิลอนนี่เห็นก็ชงชวกฟ้ามันนี่เห็นอตูเลียวเห็นอากะดาวอีโมไกมะถ้าออกกันนุนนักหลักออกอากะดาวอีอากะราเลียวเห็นมีชชินกะทิสากะทิสันสเรามีชชินนี่อตูบันตุอังกะติเฮจูใจติออกท่าปะเทียนนี่เห็นนอละเปียกละสละจปะเทียนนี่อัจฉริยะนักละอากะตีนักละอตูไกมะอีกะทินลงฟ้าหนักเพียลเตเฮปะเทียนนี่อากะหมู่เห็นอาจารย์สองอากะฝักเดวละที่ข้าอัจฉิมเดวิดนี่คัดลุกใจกันติลาเช็ดอสัรจวมามีมันก็สวนหลักเราคันเลรุลทำเราคำโมอังไงเทียมมีกี่ก็จะโอเคไกเต้นหาจูเดวิดเสียงพรังตกอินเราปุยมีจงก็สลาไว้จงสลาเดวิดเสียงพรังป่ามันนี่อังไงเทียมขอนาจนไกมาชิ้นนี่จนอังไงเทียมตกดิ้งไปกสิตีมีเคก็ลงชงเตะเข้มมาเตะเขกทาสังไกหลักไงตอนเดวิดเสียงพรังปักเกหากันน่ะดังดีนะกะเตะกันชิมไทยกันน่ะดังดีนะอย่าถามีล้อเตสดีลอมตัวอีเสียจนอดีลองดีปะแดงจังกังคลาสอาจารย์ลองปะแดงมาจังผ่านลองคัดหลักตุเขาแล้วอีกาตอนเตะกำวันเรียนหาไหลways to support leadership training of subordinate the organization chunga company chunga rian tuan tu polkha zaitinda vaikantila leadership abilities la leadership competencies athan chhauna ngading zaitinda support kampek lai ti mi kha makha kamma roi tu kan sia chun kan 20 hoi na kha zaitinda support kampek kho na lai ti mi kha point by point kan achet la te kan kam van zau ta lai before training kai thana training kan kai tal na leadership programs pol kan kai tal na kan kha ang kai than I tha jang kam pek nga ding mi bia chim ding pol chu zai the city sia chun number 1 chun inform subordinates about opportunity to get training ti hi ban tok leadership training programs na kai thong zai ban tok akhoi yi opportunity pol da zai look in the athan hem la ti pol kha tha ten chim te panhina ka chun explain why training is important and beneficial ti zai rong da hi leadership training programs he kan company cha kan organization cha abepit zai ban tok achu amia pol da zai ban tok than hem nak da achu pilati mi kha fian ten chim lo te pathum nak chun ask other who receive the training to explain how it was useful training akai chiabal mien khan chun training nan kai cha chiabal nak khan zai tuk inda athan hem ti mi kha atu akai ding mi pa he na chim tar la ye te amana bia eni pa akai bal changchun tutana Jonathan pa kai ding sia chun eni pa Jonathan pa he van chim zai tuk inda athan hem ti mi kha ti ka van chim tar khamo lapalina ka chun change the work schedule to make it easier to attend training makhan akai ding mi pa company wan than organization chu rian tuan tu pa kha training akai lai cha khan arian tuan tom mi kha tampi kha flexible tu apyak thiam hau atampi kha rian kha nek lo in khin lo in training akai pa lai cha khan arian kha tlom tar deu hau machum pangana ka chun give subordinate time of if necessary to prepare ati pasari na chun tell subordinate they will be asked report on what was learned akai thana kan cha ding mi chu kha ha tem wa chong lo
narak training programs leadership training programs in nadi tika narak kil than tika zaida na chon ti mi por khana kan chim than la ti kha tha te na cha la ti se adok nak dik se mi he mini pakhat te chavan la ko slo after the training zaitin daช่วยtu sami leaders sami ni khan subordinate for leadership training leadership tin tram program kan kai tal tik akhan zaitin da tha sam kan pek lai ti mi kha after the training tin tran adin huwa after the training programs zai pol ke da kan chim than la dai bia pol da kan chim la ti se chun meet the person to discuss what was learned and how it can be applied leadership training program zai da an chon ni an chom mi kha zai tin da apply an tu kho kan company cha organization cha zai tin da apply an tu kho lai tim khana na halai ete jointly set a specific objective and action plan to use what was learned kan chom mi chungin zai bantuk kan company cha kan organization cha zai bantuk planning zai bantuk new plan pol khada kan chia kho lai ti mi kha discuss to ama ha kan irwa pathum na to make assignment that require use newly learned skills tu tan training leadership training akai thong in zai khida achon chap mi city mi khatha te in hal in tial tal palina chon hall periodic review sections and monitor progress in applying learning for provide praise for applying the skills pangana ka chon chonglom thangthat akai mi la athiam mi ruang khan chonglom thangthat prungna ka chon provide encouragement and coaching the difficulties encounter Pasarina ka chon include application of new skills performance appraisals set example for training this is adok nak samian tha bak sa ko khama ka adok nak sa ko bhaizal cho class cho vai ni atang rim haizal kha cho vai lo ka reproduction of leaders ti me vai lo kha raising new leaders ti me kong song atip muai thau chin ti mi kha last chapter kan chong lai adok nak bixal kha cho vai lo long reflection long sa chang la kan chon chia mi lom palvan zau than nak long ka sa chang lai kan lom ti si chon recording kan phi